Roy kan pa. Wasayo berhubungi Nado najwa nalap isgi Hukumi kerada penkamti Hajrong kabairam awruci Ya wasayo berhubungi Rikirat kenradua hakritam Terpoki yakas imau Hajrong kas nikas wat Ido ibran yongka Yo chong yo sai aslak Rikirat kenradua hakritam Terpoki yakas imau Hajrong kas nikas wat Ido ibran yongka Yo chong yo sai aslak Cekut wadah pentia pencong Wagi hukum adong Ciruput kilo iwa itwai Yo pernyosok yeni berkai Nadong cekut wadah pentia pencong Wagi hukum adong Wasawa dah terkukerdo Hendak cepat kilo nyengam Irengka saman wakilo petang Wakide isi wakisentu kisok Yomnya wasawa dah terkukerdo Boya caya mendekat casuka Cowo hendak yosudi ubah Rekan way chua way blai way ngok way dem Yodak yobat ileter Tercasuka Cowo hendak diubah Rekan way chua way blai way ngok way dem Yodak yobat ileter isnem Ciruput kilo iwa itwai Yo pernyosok yeni berkai Nadong cekut wadah pentia pencong Wagi hukum adong Ciruput kilo iwa itwai Yo pernyosok yeni berkai Nadong cekut wadah pentia pencong Wagi hukum adong Hajrong kabairam awruci Yomnya wasayo berhubungi Nado najwa nalap iski Hukumi kerada penkamti Hajrong kabairam awruci Yomnya wasayo berhubungi Rikirat kenradua hakritam Terpoki yakas imau Hajrong kas nikas wat Ido ibran yongka Yo chong yo sai aslak Rikirat kenradua hakritam Terpoki yakas imau Hajrong kas nikas wat Ido ibran yongka Yo chong yo sai aslak